Omizano y'amashomero ga senior ya Uganda yone yazanwe rizoba St Kagwa basinga Lakeside Ruzera nobwo babibera hari 0 Ntare School yasinga St Paul's Buyanja ahabwo babibera hari 0 Mbarra High School yasinga Core bobira hari 0 Kitabe Seminary yasinga Entebbe SS nobwo babibera hari 0 Kando mubishchi St Elizabeth Girls Secondary School Mbarara yasinga emizano ebiri erukutera na Bingo na Makara SS obwo babibera hari 0 omizano yombiri. Ruborogota yasinga Notre Dame nobwo babibera hari 0 Kashaka yasingwa Immaculate Heart habwo babibera hari kamwe Chinon Girls yasingwa na Bisunsa bobera hari 0 kandi yo bugamba SS yasingwa abana Mugongo ahabwo babibera hari 0 Omukubaka isingiro SS yatandika kurungi erukutera Kinyara gora 29 hari 16 konka Kibasi High School yasingwa Kajansi gora 25 hari 16 Mbarra Ame yasingwa Masese Seed gora 20 hari 16 St Jerome High School Ndama yasinga Nankabirwa gora 23 hari 21 Bodo SS abine Chikopo basingiganga gora 4 hari 5 kandi yo Kibore SS yasinga Musana gora 35 hari 12 Omu basketball yabarya hansi y'emyaka 17 St Joseph's Vocational School Mbarara yasinga Mengo SS nebwo bana 17 hari 27 omu handball timu za Kirmani Ezra Mugombe Kiburi Kawanda hamwe na Wampewo nazo zatandika kurungi. Respecting kugira ngo timu zite zakoraje turi mu group F volleyball itwazana first game yiteri izoba na Bisisa Girls game ya tight konka abikibazana ikibamba baza gukora omuzano kutwatandikana gwe Kajas Progressive yatutera konka tiyatutera yatusinga just by 2 yatusinga hibiri konga ntubaraganza ngo ezempere nakora tuza kutera Gasha kwa Aloysius Byamukama omuruguru